hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Yes, mnatu yuko manchu na oshenga nene yuma ina ikwashuko Mnangu handika mulobale ukaro wa wote handikene Nimbatongu na wana hakachi olosi nango seka kuhandika ko hayo mengunevu haulwelo kufumo ho ngwaputukile kuya ku church ngwalikonekele milonga yami ngweshile kange mutunge mwa ya ku church kusata milimo kuimba chikwaya kulingaika pamoku kafako china kaji kulingaika hakiwo ko china nkahetera chipena mazo amu chipungu chikuvanga kulangwa we matoma ko mama yetu mumukando kanga wali china la Docas hamilimo yenyasa chilengwa hakwa muhirushiriye uzumuntu weni mangana asateshekana kako ngona kushinga ngana ngami kumana nombange uli program yake ku church ngoto ndino mali na mtu ndachipiso weki na musata izene milimo ngoko sata izi iko kwe china ngalenga chile nanga hetera olozo nuni mngone sacheka nao akuvaka na cheka na amazo cheka eka ko ngoto na kishingo yenga mumo mulimo chongo katuke ngoto nangu yenga kuze ku station kuze olozo nuni mngone vuno nyo hakongo ne manyina mumo kandale nguchive ngahole nako hano ni kumana emilimo tunakosata na kumana kana naika ya kumwekoli ka chipwe mutu kufwera kama nachisosa ngachilinge na fwera chipwe emilimo no kumana kichikufwera ko kuma kufwera nachinalimana na hacho nawa iko ngoto ndanguvanga ngawo mazuko chimuna handikangakozina kuona nge hali chihando hali chihando cha chinene wene chakulingisa ko wene kumana kauno ngwasala ne kishunga mnguho ngami kauno ni mutu nuni zimilimo yako sata na kaipanjika kumwekoli mwana Chinawai mlamoni kudizo zadi chuma cha kwasha nana yuma ichuna kutia mu ipompelo ya ivulu ya alua nechi kutongo jokadona kamina Mose nawa kwao vekana veka mukanda wa kalunga bazachire milimo ya ivulu na yetu tuzatenu tukamumone kalunga mwitongo joka yao nao muntu akwera kengiri muyura kamoni nzamchinga kengiri hanga abiringa kwetu kechi alufwerero koko oloze hanyidimu ho nechi kuzata nyidimu ya yuwa nemwe vurumuna hanao wa Docas ilatalen Docas luyurudi now Docas wadi munjwa mchidini. It is not about wazatiri nyidimu, it's about wadinga munjwa mchidini talen mwa mudi yiriru mwatianga londanechwa ango chikuva ngako kwanjika kachiko chimushipia indi chutangi mulowale mbamulowale now woho kuyopa kwa dingi kambanjumu ishina di tabita mugrik di Docas yeno mumbanda wa sweje nyidimu ya yuwahi ni yuma ya lui yeriri amafuku o hakukata hakufa chana muwele shu ya kumukamika muitara da hewolo inkumi naku wafiri nesundi inkumi naku Peturu hakuinza na kumusangola inzambi hakuzatisha Peturu kulonda funti kudanchu yekali chengi wa mumu dishubiru dinao Niana asunaki now kambanji. What does it mean? A disciple. Kambanji hii. Imuntu anasambiri kwa mwina ondu chitika ndamu amwini na kusata nyumia yuwa. Kambanji. Kambanji. Apo muka kufuele lataji apo mutu muka shirika. Kambanji apo mutu muka kufuele. Muka kufuele langwe. Yena wasambira dihu kukuwelera. Wamkwela demu anda yesu wa mwana kende ishi di jindi. Di chagu zata nyidimu ya yuwa. Kulonda nyidimu yinda kamufuete luchi baba munga. Bai kulonda kama mwini na chuku. Ilanga msisi mkana kamina nao. Zatenu nyidimu kulonda chaka mwoni hinyi. Yesu. Mulonga nimu mission. Kweji matukwa kufuru. Analuwa ngeshimazo anza amina kushima nao. Munchua kengi la nyidimu yindi. Omazo ateka nanga. Nao mwani munchua kengi la nyidimu yindi. Nyidimu yindi wawa kiranga hii. Wakengi la. Kama na mwuru chua kengi la mna nyidimu. Etuda kwa nshide. Chuku sata nyidimu yindi kumtisha za mkua kwa nshide. Kosi. Wa mwinu wa wana. Mulonga kuduna ufweteri. Yesu watufwetere. Kudiye na uzati cha wana wanyi. Wa wana kudiye tudina kutambula. Ilanga yena wa ufweteri cha wana wanyi. Chidinei muko ya mshopu ya Mr. Mazaza kuna. Muko ulandira biscuit ya 10 kwacha. Muko nyinga nenu biscuit idako. Haina biscuit ya wana kudiye.
As biscuit. Inapo chuma cha wana kuri hiye. Kuri yenwe kuri ya. Kuri yenu ngahani. Kudei. Ya mingu na nguna mihane. Aha. Kudenu ya wana tahi. Kuri yami. Ya wana wani mlo muna fweti teni kwa acha mshofu. Okay. Anefa kata. Okay, yengu nevo. So una azatu na mdimu wa kulanda ya wana wani. Ya wana kudami une. Nguna hane. Aha. Dichininza mchochi muwa mwinu wa wana kudetwa nenki. Mulonga Yesu watufiri. Kiranga kudiye na cha wana wani mulonga mwanini wakabiri hanka. Hakulusu amweteri amuchukiri wapwekeshe mashi indi. Kuira mwaya nshimbianza. Mshimbianza ambaso nige nao chakadu kupwekesha mashi. Koskwa na kena shidi. Aheberi chapter 9 verse 22. Dichiye na kupwekesha mashi indi. Now, taleni kukala kudu. Nea kukutangisha nawa. Chikari wema na demu chipompena kudana kena. Chikari mwanitra kupapatisha de. Nechina kuiramu ipomperi kwa kutia nao. Mumulongoleru mwani angahana wakinga kupapatishao. Makasi. Ikuwa na kusona keshi. Chakubula nuku mkwelera Yesu. Waka ya mwihuru. Waka. Dichiwa mwini. Hiukuinza kudetu. Hakushupapatishako. Hiukuinza kudetu. Hakuhana mari kuchipomperi. Kumulonga dimena kumweka na hane numwane. Kukwaya. Indikuishi. Necho diwani ni chodiwani kunyamonga ina mpinchirani. Hana madinga na kuhangana kina shingomba na tali na mwati. Yuma ina kumweka na hano wanju. Unani kilecho. Angu nanu kashukuru. Nganga leta ilmaiti chaka chimu. Tunadiwani hano na kuhanje. Samsanga londe. Chakwa chukuru. Ndichimante. Eno nemu kufaleri mungu ya kudi. Ifuku daleru ifuku 20 December. Chaka cha 2025. Eno nemu kufalero mungu ya kudi. Ya mingena ngufu. Nangu ya kulika lunga. Okay. Chachuwai kwa kudi nzambi. Yuma anyi kuichwala kudi nzambi. Mungu mtambo ya mwata Yesu. Mtambo ili mwanta Yesu mwakani. Hela chadinga nani. Mtambo la dehi hindi. Mtambo ili Yesu ane mnasha kami. Mulonga mkosha kwenu hakutashi kama hiki ya kulomba. I think could point na lezo. Ndio mnepo mnanganji kandi ngwenu. Ngwenu ya Mungu na bulushi satana wana. Mungu ni ndanao kana wana. Ngwenu. Odokas apile ile iya. Weka mbaji kare. Shimu kanda kutuke kusata milimo ya mwata. Mnakubi satana ngwenu. Mwana. Then kufumahaza na mbechenga ngwenu. Shika komani ufwele ukikolo chikune hanga mono oloze milima ya chikune hanga mawana chikwengwe tu ya fweto chikwengwe tu mchama ngachanga mwana ngwaje ya kufana ngwa so ufwelelo chuma cheke ya chikuzatanga mlimo weka okay milimo na waya chikuzatanga na wa chikuna na chuma cheka nawo mune kuchisawo ya Mungu ni vuko talege no mwana tu akenga ngailu kena kirimwa talenu manta chuma cha sesha kulema maseke yawe ne wiru kirendera wa mwini mulonga amnugire nadi dimbi yakaya ivuna amina kwa mwiwote nadina wa mwini wake nadina kulomba nadina utanga bible anyeta udeni kushikola ku headmaster kutadika yuma ya nzambi ila wa mwini gose Nidume wana zatere anyetere hasangu ya mkanda wa Zambia wa mwikose ilanga kutaka mkanda wa Zambia kuwana nao kama nacha kuni dimwani ema mana nguhole ko chekana chikwa lola lumuchipe mauketo kuna kupanga moto na ule hano ndio na lihane lihe akiwa kumtamba mwata Yesu Kristo nimweka nakuta kozata wanakuya kuchechiwa kutanga maso kalonga banakutangisa balongeshi munakueva woloze pamuna siku eta sito chipena uheta sito ya kulinga na uvulu munashili cheka nge watoma kwa hachihela chimwe banase kukwimika na kuimika pamoha hazewene chipengo myange hazewene na kalonga wene matambula muna muno wenyu yowe kuwa na kuimika na kuzikumilimona kwa sata pamopa dikoni nyu euda nyu pastor kusekesana church na bihela bizo bahakamu kwa sata milimo kahazo ngana ngewa na kuimika na uheta taye nyipimbi okay mule ulichachwa
eno kana chikwejimoko embele sambe ku hanji kansa ya umwe ya wenda. Okay. Mlonga satara wekala ababala na cheshi kutufumishe chikunsangu ya lema nakashi kulonda chishinshika ayuma yikumbula kukwashe ku umwe amna yuri nana yende mkufalera mgwa gudi nangu za chihora chenu uchichihora ngwa chihirukia leo nangu chiwali na mangano ndio muntu kanji ngalengwa mya omweta wele kuli Kalunga ope kushinga nyanga chipwe na kutangisa na mazo mena kuwatangisanga hakosata milimo takosata ngi hakala tukahetea ngavula makolehi na usolilo kwa kutala na kusata milimo unonyi ngame hakiko nankahetea Kalunga mwakaheta sitoya ngomona asache milimo yakufana ngana asate milimo yakufana ngana mwana mikomaneze ngakole yake olose nonyi omumona nguhulu chichihula chekana muza kuwana nge kumana uzilufwe longo lombiali. Okay. Olose mbange kufa chabi kangoshi kuheta goko chamaza tangeno Efeso chapter 2 8 na 9 mulwale ngwao momo hakutukokweza verse 8 verse 8 momo lwamilwila halikoji hakufuelela kaha ocho kacheshi chakuli enu vaveneko chapwa wana wa Kalunga. 9 kachapwa chahavilingako kuchina umwe mwalisashilaho 10 momo twapwa tutongwe wenyu wakutangila muli kulishitu Yesu mangana tulingenga vilinga vya mwene avangilile liehi kulongesa Kalunga mangana tutambukile ngamo. Mwati yuma idem nao mulongana ya mwini na lui likoji chuma mka likoji chidine neyo kusha motoka yami natera kwirangana ne nukufunikire uyilongesha neto ne yami nikuinza kudai na ama kukala kusungilongesha mawene nakutiri yuma nguvu ya keke likoji ni chuma chwabula kuterera necho ndi dichi nao wa mwini wenzanga hanga hakufuelela ilana mukamina uchwemba wa sisi naodi habiringa dishakachika mukanda wa Nzambi nakana kamina na twambi hinyi uze mwaso dichini nei muchima we wadena okwera nei ayumena kuntangisha udi muna kengiranyi demu wimana muchipombera amwana Nzamba ngana kenishiri shapo akuinkana mudimu utachikana kuzata ne unafuko yakudi nawe Kalunga kama sisi ilana iwakwera nei wakaya kunka Mwihulu, wadidimba, akudimba, ne awen wadidimba. Chitarekenu. Now, hichuma chaguzate ya wenuku, wa mwinu huku uzate ya wenuku, hiwana wambala wanyi, wa Nzambi, wana wa Kalunga. Wana hichumani? Wana? Wana na wajima. Wana wenapu chuma chize na wako hana, wamemba nge kuli mutu, wako hana nge echi, okho wana. Ne uze muvimbimbi ngwa hananga ngwetu munaye nakulanda biscuit 10 kwacha muna mwingi Mr. Mazaza munaona ni 10 kwacha mlete nikudi munaona ni biscuit mlete nikudinyi kuliyeni denu kumwana amko fetera nati ngakuhanya unanyi kuhocha wana natera kusakirira necho nasakirira mwana dichineni kunona biscuit ntambula ni amkwata ni pocket ninaona ni 50 kwacha nami chineri mulanyinki biscuit ya 10 kwacha insendeni 50 kwacha achina chuma chineka cha wana ndi chakuhimpa aze unoni napunguma nguhirushira dichi Nzambi kama na hana ukenye chumufundishiro wanje yena na chinke twatera kutambula chawa windi twatera kuhimpa na nyidimuko chawteka na mwana dichi ne chukutanisha nchune chwa chineri Yesu atufira de ukurusu tuzate nyindimu yeye wacho kengi ndi muyoro tuna kumuchuka Yesu tachi mudimura azati Yesu na chulumbulukiri wani tuna umbonu kulema wani dichi tshwarekenu nao kachapwa chahavilinga kuchina umwe mwalishashila this way idizu didalema talen etrantra maseki twavari kama maseki twakinga kudisama neina kushikora natanyi nikukenga nkopi kulonda ntenesha ampepera antwa moni nawa natani
izamana okenga ochuku kusangu ya wa mwino na okenga eina nami kuosha ne mulonga odi mukwashidi wachuka na de ne mkushinshika mushimbia nzamena akuya chinjira moya ode kufuma kuwansi na kuchikamuna chikindire chikuma ngwe aule muka mushimbia nzamchena kwira uvumbi chinjira kwira uvumbi chuma kwata ujira shili ujira unapuchuma muka shili shili ndi emwe ne amni kusumbura mbanda ni kama nindi neri ndi uvumbi ngiwa mbadi api ilanga ninu kama ninja ubula kumusumbura uze kwa vulumun muno isanwe muna nyindi munafunacho munafunacho mulonga dwana mumungo kwata hole ujira chipungu na kukwata nga ujira nzamena kuruke yawe na mbi kuruka wangi dichinshimbi inekali himira iglass chibanjiro chukutala mudi na majiro uko ilanga hi ilanga nshimbi yafunisha nga shiduku ishimbi yenka nanga nilonga chukutala mudi na mulonga uko ilanga hi anakukwingira na kudona udukuna na tushku kwa mwina hinyi yes ewafode na mulonga dichiyesu chuku kwa mwina hakubalo munene atachikimu dimwa kubalo muna tareni kuchuna tangu verse 10 now achulenga dehi mudi Kristu Yesu kulonda twenderi munka munyidimu ya yuwahi now nyidimu ya yuwahi anayironge sheri antwana mwini utaenda na buru kwa mwinao ba momotwapwa tutongwe wenyi wakutangira wakutangira muri Kristu Yesu mangana tulingenga bilinga bya mwene abangirire liye kulongesa kalonga mangana tutambukire ngamo dichine ikudinjira na longeshinza mbengi myewa yaka Kristo ewinza udingi jamchagula kwa mwina udu wini apembe mlamwana dichama vulu mu ipompera adi munjira yanyi dimu ya yuwahi ilanga na kuzata onyidimu ya yuwahi chagula kusambira kuya mwina akashika wanyu dinzaga wana kufelera ngiye muzibana kuzata izo milimo ya mwazi ukiko ubilo wene yuzi which is wrong bana kuseza here Kristo Yesu anakumunata hanka hambadi ya makuli mlamwana anamunati de hambadi anakukenga azati nyidimu ya waweni zine chikwere cyawo chinemeni mungovja bai mungovya Kristo Yesu diche ndishinshikeme numunadinga na ukwerera muri Yesu otandi munyidimu yami amino ni hamwe ngo nali wanenge ngo napona kufanya milimo mukiko dichuma chachwa ni namna adina ukwerera munyidimu dichinadinga nawe shadehi ila kwesikana mutanda wa nzambi nyidimu hina achoshiku kwa mwinako nyidimu watera kuisa takulondaka kufwetu munga muyulu bane kulonda kwinko wa mwinu kumlo wa mwinu hiwana ichuma cha gubula kuzatira chawana mulonga Yesu na uzatiri hichawana gude chuna kutambula ilanga hichawana gude na uzatiri mulonga wa omukoje jeriyena kuhana wumu windi hadechu amweteri amuchukiri amujikiri mwishamu hakusanga ifuda muchi tamuchachwa dichidino chineri muneri gide walala neno kama na wa mwinu wenzanga nyidimuko numuka mkwera Yesu fuku inyikulonda ya mwini yami lelo ben okay mulonga chuna mutondera Yesu lelo momo haha no na kigongo natambula wa mazo ukavangela ngo aseze kangoshika wana cheka kwa haha no wene cheka nawa hakio chinango teya yami nango mutambule mwa Yesu Kristo momo ngengo nafu hinango heta oloze ngenango seze ngengo nafu no konaka samukia kwa ndimo mwana taleno amvalije chwa nenzo kufuma kutipalata nenzo na kuleta muyeje mchipatela mulonga chine njuku chipatela mulongeruka nawo neona muntu kushaka makutipalata ukuhana kwanda wani kudanchwana afune tuni kutipalata mwakwerera nene chwireta kuchipatela kuchitoko loke akumkwashe umo ilanga te nchikwere chencha chwa ilanga by name muntu weje mwakunza kuchitoko lokwa handanga nokwa afamu mwini kuchipatela dichicha chuwai kwikana chikuwe lelo yitumbu idukoko ne anakwinki itumbu nako nechina hana una mwevu ne anakupimi munchulo mudimeji ilanga na yitumbu ineo kuyino aha ana meja kwera hi akufuma ukukenga kwe yiwu nilo impinch ta indu himbero akani chaka chukwa bene nangunwa bene ne kuhimbera chaka chukwa chuma chikumweka na yangu ni wa mwini chochimu ne tweruka kulema kwa wa mwini twadukira netu nina nakatonjo kuitala wani mukanda wa Korinda omcheti chapter 6 verse 2 now lelo difukuda wa mwene lelo difukuda anka da wa mwene mulonga kumadiki kifukuda na kanuwe yuko
no one is promised tomorrow. We can die anytime. Na ufuku chukukama necho kahinduke kwa okufu. Mukwechu wafa na honda necho. Twakanda wa mahonda necho ndi. Dichinene okukanda makuhonda buhoro kaufa. Unai. Dichichalala mwanta. Lero difuda wamwe. Kumukwerera Yesu na muchima wamwe na mweke na muchima. Chinatekana. Chuma chukwikala mu muchima chukumweka na kunga. Chukwidika kukana. Chukumweka na numuyiriru. Mlowa china fumi numunga. Muchima. Ilanga nechikwikala ho chanyi vumbu nechina chema nanga wanje. Amwani leru mwani. Nezi mwani kuchipomperu yena wanyisa. Kumeso wa chipomperu. Nzamanga nake nishidisha. Po. Muntasha kama nikushaka. Hakai. Wamwe nikosi. Chinga mu muchima mwikala Kristo. Mlowa ndiona kufueteri. Hanevaka. Hanevaka. Dichikwesukula mukanda wanzambi munchuko mukwerera Yesu nindi chamwino. Wamufirire hanshidijinda mujikiri mwijamu asankiri mukofu. Omuchwana mwamwino. Eri mwakwere nene mundi mukwashide necho echi matahinde. Kumukashire. Eri mwakwere nene Yesu waifuetere hakurusu kola ashidijenu echi matahinde. Omoni ngo tachikeza bene ngo. Eri mwakwere nene Yesu amujikiri mwijamu asankiri mukofu tayinde watokela mwijamu. Omongo tachisangia asanguka. Ndichi muntu ukwere nawo Yesu amufirire wasanguka. Kwesikana mukanda wanzambi. Omuntu akayimugenda ndoka okayikuliza. Okayikuliza. Mulongati. Mulonga neruke nindi Yesu wafwile wasanguka. Neru kwiruka ichuma wa kwiruka chenka wa mwino wani. Ila chinga ukuhelera. Talenu Christmas ina kuiza mulungu na kuiza. Anchoji miriko tena Yesu wafwale kilinera. Adina wa mwino ejuma. Api. Mulongati. Mulonga na kuhelerwa. Nakuhelerwa. Dichikukwelera diwa wa mwino. Tamzanga nukwanjika nene. Kasakuli yako. Tomozo kemyomi. Kasakuli yako. Kuhelere ni Yesu mwanta. Kasakuli yako. Kutia ansoni ne Yesu di chamwe. Dinsa agwishu dina itwatela kule janta na jetu endizambi. Afumishi tongo joka ya munyidimu yao. Ashinshiki kutama kuna azatu. Ni kutama kudina kuirao kwa kufira kutambula kulonga kwanza amina nyidimu yao wawe. Na kusekesha mdimu na azati Kristo. Ilanga ashinda mene hadi Kristo. Mlodi una azati mdimu wejo. Aze ya kulusu. Anjikile ngwenyika. Chinao. Mulikuwa chuacha. Kama noni rujimiko, lwemali nako chungama. Very good. Kujimika, mwante Yesu ndiye mwakirisha chumbanji. China mkwela nindi, yeni mwakashimu ni sangu ya nami Yesu, na afuiri na sangu. Akukwerera ejima mwijimiki. Necho ndi, mwijina la tata, nda mwana na spiritu wazina. Mulonga china kujimiki lao. Mulonga naka Kristo asambade kujimika kuspiritu. Mudi ya Roma chapter 6. Now it's traffic kuwanta obidim. Tukuhandira ngai chenye konga kuchisemuka. Okay. Leo na mkweli mwanta Yesu lero. Taleni mwa. Hino muntu kanda mkweli mwanta Yesu muda Efeso chapter 2 now. Tradinga afa moshit. Hira mnadina kwenda. Mnadinga na kuleta niyo. Mahana chilimbara ino aichaji. Mnahani achishiku kukesi. Enga. Good. Mweza kufuma kunyamonga. Muna kwenda nchu na muntu mwanu wa monga. Ilanga chile chuma kwelera munyidimu yenu baye muri Kristo mwadinga mufu kunga ku spirit ilaka kisema ona kwenda wodi wa Mungu nzamini wodi mufu ilanga kumkwelera Yesu nzamba kuzata mu muchima we inanga vya spirit wanzambi hakukubalo muna wikali mwana kanzambi mulonga wa Yesu akufirira ukulusu wikali muntu wa mwiha dichinero neka de muntu wa mwiha mwanta nindi akujimiki. Hela okufacha kubula kujimika lelo uko ya kudinzambi. Mulonge yaku balomna de ku spirit. Ilanga chimwekeshi kudi anchu yikali hunsa. Hinjiremu ya kushimina mu nsango ya yuwa. Kudana ana pompi. Kudana kutia nsango yeyi anakwirukiri na hikombi chivumbi. Chikumona iwe yala wadi ngana kwira uvumbi adilifuna nani. Anaomba ndana chiruge necho. Achiru. Achugutara makono. Chiri unsao nao umuntu kwindira mukorede Kristo. Chinateka nwani. Dichichenka nga wa mwinuku hilanga himwevulu wakufa chwadinga mufu wanshit. Anakusangulide ku spirit. Wadinga mufu. Chuna mukorede Kristo china kumwekesha nei amkwami neteji nami Kristo wafwiriri ani. Dichi ku spiritu wafade na Kristo. Anakusangulide kudinchenyi kudi Kristo. Ilanga muipompera na roho anyesho insangu. Na
impinjiko yana kushimika umuntu mukalonga difundi na kufaina kusanka ina Kristo umazi maitio de kutuparata ampinjia kushimika mwani emwe not nankashi nana ne chuna kuosha chawa chama kana kaka bulo na itina tu nacho ela kuma jamu de aka kula jamu za kuma jamu chana kujiga na wanza msenda ku mu windo akashika mna kama na umu ashaka baba sekichi ronda wikudiza mwani chakunenga manaiti point na kuzana manakwa naye emwe ne ami kushimika tena kutenda uwena bati kusama jimbutu kushimika tena kutenda uwena chakugisha mbuyi ai ne ya minedi chocheni chimuna kumona netu emwe okay ne ya kunkwatela kushimika kwa mana kwa mi1 ume chikushimika mbuyi muko mwana che chima muko utumona ka heruka muko mwana wani ndo nani mbuyi kuchara mwana ya kumfampala cheni muko mwana no iwe nde china lumbulu kine kujine cha kwashawo ukisema cha shidi mwarenda kumona langa nafu ukisema cha shidi ai langa mu spirit nasanguki ku spirit muamu nasanguki so nafu chimuna mwanda ina mbuyi muna munu wani nafu chiko nsangala ufo nasanguki chimuna mwanda muri Kristo bali kushatumezi moto ne akumushatumezi mu moto hari mpindi chote mwamwe na mura kumwana wa yina afuku yina asabuku mwani mwevulo che ne muntu nafunya monga mamujikanga na kumusweka tani manona maseki Mungu mwichira hamutu hera mujimba tuchukufuranga wena na kumuhaka ndiyo na kugulula wena so china cha mwingi jana umuntu mumeji mugulu kumwana ichina mamushika na tena maseki mugulu kumwana ne chafili mwanta wasanga chafili mwanta mushiki majamu chomwenche mwani langa kusanga cheni chukumwana Petro ninde Paulo ninde chomweni ninde wa mweke likuda tumba ejima niname na mwenyewe penjeje na kumbala mulai Paulo mumweni mwanta nensuka kwela wali wayade mawugila wa mwenche so chijimikilo iwa mwinu chijimikilo iwunsa wakumwekesha nekwishi unafu kuchisema chashire ilanga unasangu kuchimuna mwanta muri Kristo wamazuira me ise ndo mazu ukumwekesha wunsa unekwishi kuchisema chashire wafili ilanga muri Kristo anakusanguri chemuna handi di chipapati bana wa twatene chipapati ne yakumpapati amlele kutana michini mwakana mwamwende na handire 11 na kukosa nacho chisemo cha nshidi inshidi chisemo cha wanu inshidi aitoke shanga na masha Yesu Kristo nukuitangira verse mu nechi kutwesheka 10 kumalisha mlonga mti nao chile chechu achitoke shanga nanka na masha Kristo Yesu namona Hebrew chapter 9 wale tangeni mwa Amen 14 kumana manyinga akulishitu o alilambwile wakuzeneka lipenga kuli kalunga muli spiritu o apo akolika na wahamba kanani chikuma kutomesa vivezu vyenu kumilimo ize yafwaliehi mangana mulifukulenga hakuzachilanga kalonga o ayoya macho mazo chuma nchikutokesha chine cha mchuma menji amkalonga tahindi masha Kristo manyinga ilamu ipompelo nao menji nakumwana kutama kwa mucho dichasi tange satana Adama na Eva na reji nao iyo mutondo wakwiruka nache wanyatama bai mwakawidako ila satana ninditi konyele nunga nindi deni Blonga nzambi na idimbi na okenga wali mwikane chidiyeni dichikamana chinga tushimana indi mukanda na oshi naode intadia mishini amwa nekala wa mishini nekala wa CCC tuitendeke no Zambia twikali na muchimo wa kushaka mahamu nego di yuma ya alwa ina kuelera mu mishini mumukanda na ikanishi nawo ya alwa twatera kuira mu mweno
bai kukinga nao mani doctrine na chipompero. Doctrine na chipompero chumani. Doctrine mukanda wa Nzambi. Mukanda wa Nzambi watulejangi meno wakenge mwantani ndi chwili bai semwe mweo boduko. Bai body ya CCC kuishi ku district kuna kuzambezi. No. Twairi kuti mkulu mpumu wa chipompero. Cha Katolika kuna kuhanjika nindi. Tuleji hadi hasone kaona tulombenga mwishina da Maria. Washimweni kosi kuleta rumukanda rwindiru na ruchina na miso. Kubakola bakola iyi ila mbaye bomosi. Mukanda usino kudantu idimo. Kama nechi dochu choka hembere chake nza ifadha kulonda makahanjike ndi ndera na bukuru muhano. Nesu chachwa. Chake kosha nindi muloena di watanga di aka 7. Kutanga yaka 7 di maana za bwaji. Anuke no Petro adinga kati kutanga. Ilaga eruki mukanda wasa. Aya manini yaona wa. Awonyetu yatanga kwao. Wamono hii. Dichitu Fontaine kumukanda wanyi wa Nzambi. Yuma ina bulu mukanda kuyira ne. Londere ni mukanda wa Nzambi mwanta. Chwale numa zukuma tunge jima chwale numa o chwale numa sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu chwalenu o chwalenu o chwalenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima